Reka tubasuhuze inshuti banywanyi ba News Africa aho muherereye hose tubifurize kugira ibihe byiza, ibihe byuzuye umunezero n'umugisha. Turi tariki ya 28 Mata umwaka w'2025. Tuje mu kiganiro cyacu rero nk'uko bisanzwe rero muri kumwe nanjye Alphonse Kapone. Ikiganiro cyacu kigiye kwibanda mu makuru y'aka kanya avugwa mu bice bitandukanye cyane turi bwibande mu duce twa Masisi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru. Turanabwira na diplomasi mpuzamahanga ibijyanye na Korea ndetse n'imirwano ikomeje iri hirya no hino. N'amakuru rero ari avugwamo diplomasi yo ku rwego rwo hejuru, intambara zo mu karere n'ibindi. Nimujye kure rero muri kumwe na Alphonse Kapone uko nabibabwiye. Reka duhere rero mu mirwano ikomeye. Hamaze iminsi havugwa ko hari amasezerano y'agahenge yasinywe hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23 AFC M23 bagomba kugarura amahoro. Hakaba n'andi masezerano yo kugarura amahoro yasinywe hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na Kongo Kinshasa, nayo agamije kugarura amahoro. Leta y'u Rwanda rero yasinye mu rwego rw'ubufatanye kugira ngo amahoro agaragare mu karere u Rwanda ruherereyemo, harimo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyakubiwemo rero ni byinshi ntitwabigarukamo, ariko reka tubabwire iby'amakuru avugwa ku rugamba yabaye muri aka kanya yatangajwe. Nuko nubwo ayo masezerano yasinywe hashize imyaka 2 yaba u Rwanda rusinye na Kongo ndetse naho AFC 23 isinye na Kongo, gahenge nikabonetse kuko imirwano yarakomeje niyahagaze. Yarakomeje muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Duhere muri Kivu y'Amajyepfo rero, inyeshyamba za 23 ku munsi w'ejo zigarura agace ka Kaziba kabarizwa muri territoire ya Walungu. Ni igitero gikomeye cyari cyagabwe n'ingabo n'umutwe wa Wazalendo ufatanje n'ingabo za FARDC, no bagabye igitero kuri 23 irihimura ibakubita inshuro irabirukankana ibavana muri utwo duce bari bagabyemo igitero, ibarenza ibirometero n'ibirometero ndetse ibanyaga n'intwaro. Icyo gitero rero cyabereye hagati mu misozi ya Minembwe, aho umutwe wa Twirwaneho na Gumino bari bagabweho ibitero. Ni intambara ari ikomeye cyane itangiye kuwa gatandatu mu gace ka Irambi Katana, aho Wazalendo bahanganaga na AFC M23. Rero ingabo za M23 zafashe utwo duce twari twavuzwe twa Irambi na Katana, ndetse baniyongeza agace utundi duce tubiri muri twa territoire ya Kabare na Karehe. Muri Kivu y'Amajyaruguru nanone umutwe wa M23 bavuye mu bice bya Kibati muri Warikare, bakaba baherereye muri Nuza muri Masisi. Ni intambara ikomeye cyane yari yabaye mu bice byahibanjirije, aho yari yashyamiranyije umutwe wa Wazalendo ubarizwa muri APCRS, ndetse ibice byinshi cyane byabazwaga mu gace k'imirwano ka Osobanyungu natwo twabaze kwigarirwa na M23. Ivamo hari aho duce yatakaje ivamo ku bushake, ahandi iratwigarira. Rero mu byatumye M23 ivaho ngaho, nk'uko Radio Kapi yabitangaje, ivuga ko ari uko batari bizeye umutekano uhagije n'umubare w'ingabo bari bafite muri ako gace, ndetse bakaba batari bizeye 100% ko ari amasezerano yasinywe y'amahoro azashyirwa mu bikorwa n'umutwe n'ingabo za FARDC. Noneho bahitamo ko bakomeza kwirwanaho batitaye kuri ibyo byabaye. Ahandi rero muri Masisi amashuri yongeye gutangira. Ari amaze iminsi rwose havuzwa intambara y'ubuha mu bice bitandukanye byo muri Masisi, aho
ingabo za FARDC zifatanyije na Wazalendo zatezaga umutekano muke muri aka gace ka Masisi. Rero amashuri kuri ubu ngubu yatangiye kandi bari kwiga neza, biri kugenda neza nk'uko abarezi batandukanye batuye muri turiya duce babitangarije News Africa Alarm. Tukivuga ku mirwano yo muri Kongo, tubabwire nanone ko hari akandi gace k'imirwano M23 yivanyemo muri Kivu y'Amajyepfo ku bushake, ariko ntiyatangaza impamvu yavuye muri ako gace n'icyatumye idakomeza kurwana, idakomeza kwavanza. Agace rero yavuyemo ni agace kahitwa Ruhihi. Abahavuye nta mirwano n'ikibaye, nta n'isasu, nta n'ukokinza imbunda nk'uko amakuru aturuka muri kariya gace yabivuga. Imboni yaciye muri kariya gace yabitubwiye. Aka gace rero ka Ruhihi gaherereye muri teritwari ya Karehe, aha ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni agace kandi kari mu ntera ngufi uvuye muri centre ya Katana, ni hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ku mugoroba rero kuwa gatandatu amakuru yavuga ko abo barwanyi bivanye muri aka gace, ariko ntibatangaza icyatumye bava muri aka gace karimo imirwano. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri nibwo abarwanyi bari bigariye aka gace kimwe n'utundi duce duhereye muri ibyo bice. Hari nyuma y'uko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zari zimaze guhunga ndetse no gutsindwa urugamba. Andi makuru ataremezwa neza avuga ko abarwanyi mu mujyi wo mu mutwe wa M23 bikuwe mu tundi duce duhereye muri ibyo bice, harimo na Kabamba, Kasheke. Nubwo News Africa tarabasha kugenzura aya makuru, ariko yakomeje gutangazwa n'abanyamakuru bakora mu kwaha k'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ku rundi ruhande ariko uyu mutwe ukomeje gukora amateka, aho kuwa gatandatu wigarura agace k'Akaziba gahereye muri teritwari ya Walungu. Bizwi ko uwo mujyi muto wari urimo abarwanira ubutegetsi bwa Kinshasa benshi nk'uko babarirwaga mu bihumbi birenga 10. Bivuga ko abasirikare b'u Burundi barenga 400 baba bariciwe muri iyi mirwano nk'uko amakuru aturuka hariya muri kariya gace abivuga. Wazalendo na FARDC naho umutwe wa FDLR nabo ngo batakaje abasirikare batari munsi ya 300 mu mirwano yaberaga muri ako gace. Hagati aho rero M23 ikomeje kwagura ibirindiro mu buryo bukomeye mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Tugaruke rero ku bijyanye na diplomasi mpuzamahanga, tubabwire ko witwa Donald Trump, ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agize gutya ifata ku gahanga arangije yiyama abanyekongo ku yindi nshuro nanone. Ayo perezida yamya abanyekongo atangaza ko icyo yavuga ngo mu magambo ati ndabiyamye rwose ntabwo mbazi, ngo icyo nzi nuko hari abantu babaza gusaba ubuhungiro basaba kwinjira muri Amerika baturutse muri Kongo, nicyo mbazi. Rero ibi perezida yabigarutse mu cyumweru, muri iki cyumweru ubwo yasubizaga ibibazo by'abimukira mu kiganiro yagiranye na Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani yitwa Meloni Giorgia wari mu ruzinduko muri Amerika. Muri icyo kiganiro Trump yabwiye Meloni ko umubare munini w'abimukira bava muri Kongo bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mwinshi. Avuga ko icyo gihugu gifungura abagizi ba nabi bakoherezwa mu gihugu cye ari benshi. Ati rero urabizi bafunga amagereza ku isi hose barabarekuye, atari muri Amerika y'Epfo gusa, ku isi yose. Kongo na Afrika abantu benshi baturuka muri Kongo, sinzi icyo ari cyo, n'icyo gihugu sinkizi babaturutse mu cya Kongo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero abaturage bugajwe n'ibibazo by'ubukungu. Trump yongeye kubabaza mu gihe iki gihugu gishaka guha Amerika mu y'agaciro ubundi nayo ikayafasha kugarura amahoro n'ituze mu burasirazuba bwayo bwashegeshwe n'intambara. Nyamara nubwo Trump aca amazi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko iri mu bibazo by'ubukungu na politike, ariko ni kimwe mu bihugu byiza ku isi kandi gikungahaye ku mabuye y'agaciro nka cobalt, copper na lithium, izwiho kuba ari ingenzi mu nganda zo ku isi cyane cyane iz'ikoranabuhanga n'ingufu. Ariko kandi kubera imicungire mibi y'umutungo ituma abanyekongo bakomeza gusuzugurwa no kuba mu bukene. Ikindi nuko aya magambo ya Donald Trump atandukanye cyane n'ayakunze gutanga muri Afrika. Mu kwezi gushize kwa gatanu nabwo yavuze kuri Lesotho
abakora igihugu kitazwi kandi anenga inkunga Amerika yohereza mu bihugu nk'ibyo. Usibye n'ibyo yigeze gutangaza ko yemera umuperezida wo muri Afurika, avuga ko umuperezida yemera ari umwe gusa ku isi ya rurema ari Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Asobanura ko ari wenyine muri Afurika wakoreye igihugu cye ibintu bigaragara, abandi baperezida bo muri Afurika abakuba na zero. Ngo rero Trump wemera ko yemera perezida umwe ku isi ari we Perezida Paul Kagame, ariko akanenga Congo. Tukirivuga rero kuri ibi bya Trump, turi muri diplomasi mpuzamahanga ku rwego rwo hejuru. Reka tugaruke rero no kuri Repubulika y'u Rwanda, aho Ububiligi bwaciye bugufi none burunama buza guhendahenda kugira ngo bufashwe kugira ngo bwongere bwiyunge n'u Rwanda. Bukaba rero ubwarwo budashobora kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo bwaciye mu nshuti z'u Rwanda kugira ngo barufashe kwiyunga n'u Rwanda. Rero ni amakuru yatangajwe nyuma y'u Rwanda ruciriye umubano n'igihugu cy'Ububiligi ndetse runategeka abadiplomate b'iki gihugu kuva ku butaka bwarwo. Icyemezo kijyanye n'ibindi bikorwa arimo guhagarika imishinga y'iterambere Ububiligi bwari bufite mu Rwanda yabifite agaciro karenga miliyoni 95 z'amayero. Imiryango itari ya leta yo mu gihugu ndetse na mpuzamahanga nishingiye ku myemerere nigamije inyungu rusange yanditse inakora ku butaka bw'u Rwanda, nayo yari yabujwe kugirana imikoranire iyo ari yose na guverinoma y'Ububiligi cyangwa ibigo bishamikiyeho. Impamvu y'ibyo byemezo rero nuko hari hashize igihe kinini Ububiligi busaba amahanga n'imiryango mpuzamahanga kurufatira ibihano barushinja gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 ukwera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwarabihakanye, rwamagana iyo mitwe y'Ububiligi. Igihugu cyagize uruhare rukomeye mu mateka mabi yabaye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'ibiyaga bigari. Kuva mu bihe by'ubukoloni aho Ububiligi bwakorizaga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi bwaje kuragizwa n'u Rwanda. Bityo rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yitwa Maxime Prévost yahise atangaza ko igihugu cye nacyo kiza gusubiza, avuga ko abadiplomate bose b'u Rwanda barirukanwa. Maxime Prévost byamenyekanye ko ari nawe wazengurutse amahanga mu izina ry'Ububiligi asabira u Rwanda ibihano, kandi uko yabikoraga abagavugana n'abayobozi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakamwereka ibyo agomba kuvuga. Icyakora kuri iyi nshuro yahinduye imvugo, agaragaza ko Ububiligi bukibona u Rwanda nk'umufatanyabikorwa wabwo ushoboye muri aka karere, unafite ubushobozi bwo gukemura intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Prévost yabigarutseho ubwo yari yahuye na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni mu ruzinduko ari kugira muri aka karere. Yasabye Museveni gufasha no gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kunga Ububiligi n'u Rwanda nk'uko The East African yabyanditse. Minisitiri Prévost yivugiye ko Perezida Museveni ari umuhuza ukomeye mu biganiro bya diplomasi hagati y'impande zombi. Uyu muyobozi yavuze ko yahuye na Museveni mu kubyaza umusaruro w'inararibonye Perezida wa Uganda afite mu karere nk'uburyo bwo gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bikajyana no kugira uruhare mu kuzahura umubano w'Ububiligi n'u Rwanda. Minisitiri Prévost wasuye Uganda n'Ububiligi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko atasuye u Rwanda bijyanye ko nuko ruherutse gucana umubano n'Ububiligi. Ati rero nyuma y'icyemezo cy'u Rwanda cyo guhagarika umubano ushingiye kuri diplomasi kujya Kigali ntabwo byashoboka muri rusange. Akomeza avuga ko rero yasobanuriye Museveni ko hari amakuru menshi atari yo muri iki kibazo. Ati guca umubano mu bya diplomasi ntabwo aricyo gisubizo ku bijyanye no kutumva ibintu kimwe. Akasobanura ko abayobozi bombi baganiriye ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bose bemeza ko hakwiye kugira igikorwa mu maguru mashya. Yavuze ko kubaha ubusugire bw'ibihugu byombi, guteza imbere ubufatanye bw'akarere mu by'ubukungu, gukemura ibibazo by'impunzi, guhashya umutwe w'abajenoside wa FDLR, kurwanya imvugo z'urwango zibasira abaturage bamwe, kwimakaza imiyoborere myiza bishobora gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no guhosha umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Prévost akaba yavuze ko mu kuzahura umubano w'u Rwanda n'Ububiligi biteguye kuganira kuri ibibazo, ndetse avuga ko hakeneye ko buri ruhande rwumva ibitekerezo by'urundi. Mu kubyumvikanisha iyi ngingo yagaragaje ko nubwo Uburusiya buri mu bihano, nubwo bwatangije intambara kuri Ukraine, buri gihe butigeze bucana umubano na Moscow.
yavuze ko Ububiligi bwakiriye neza gahunda aho mu AFCM 23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kwemeranyaho hagamijwe guhagarika imirwano no kujyana ibiganiro biganisha ku mahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubigero bukaba bugaragaza kandi ko ari intambwe nziza mu guhagarika intambara, anashimira ibikorwa by'ubuhuza byakozwe na Qatar, umuryango wa Afurika yunze ubumwe EAC na SADC. Nubwo Ministre Pevo agaragaza ko igihugu cye gishaka amahoro mu karere, u Rwanda imvugo ye iracyagaragaramo ibibazo no kubogama ku ruhande rumwe. Mu biganiro n'abanyamakuru i Kampala, uyu muyobozi avuze ko igihugu cye kitakwirengagiza na rimwe uruhare rw'u Rwanda mu kuvogera Kongo, kabone nubwo bidashaka ko ikibazo gikomeza gufata indi ntera. Ikindi bisa naho Ububiligi bufite umugambi ukomeye w'igisirikare no mu karere. Impamvu nuko muri 2025 indege y'ingabo y'Ububiligi yavuye i Brussels yerekeje Kinshasa ikomereza muri Kindu, no ku munsi wakurikiye yasubiye Kinshasa kwa 21 2025. Iyo ndege itwara abagenzi 16 yagarutse mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, igwa Bujumbura mu Burundi isubira Brussels ku munsi wakurikiye. Nyuma Ministre Pivo yatangaje ko igihugu cyabo gifite abasirikare 6 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwa AU bwo gufasha ingabo za FARDC. Tukiri mu makuru ya diplomasi avugwa mu karere, tubabwire nanone ko byamaze kwemezwa, byatangajwe ku mugaragaro ko Korea ya ruguru yohereje ingabo muri Ukraine ndetse bakaba barafashe agace ka Kursk nkuko byari maze iminsi bitangazwa ariko bitarabonerwa gihamya. Noneho Korea ya ruguru niyo yabyemeje ku mugaragaro. Ni ku nshuro ya mbere izi ngabo zaje koherezwa mu kurwanira Urusiya mu ntambara burimo na Ukraine. Mu nkuru yaciye mu gitangazamakuru cya KCNA, igisirikare cya Korea ya ruguru cyavuze ko cyafashe ingabo z'Uburusiya kubohora byuzuye akarere ko ku mupaka wa Kursk ku itegeko ryatanzwe na Perezida Kim Jong-un. Pyongyang itangaje inyuma y'iminsi mike umugaba mukuru w'ingabo z'Uburusiya yitwa Valery Gerasimov ashimye ubutwari bw'ingabo za Korea ya ruguru bwari ubwa mbere Moscow yemeye ku mugaragaro ufasha bw'izo ngabo. Mbere ko abategetsi b'ibihugu by'uburengerazuba bwe BBC ko babona nibura abasirikare 1000 kubagera 10,000 Korea ya ruguru yohereje biciye mu ntambara mu mezi 3 ashize. Mu gusubiza ku byatangajwe na Pyongyang, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko ubu Korea ya ruguru igomba kwirengera ingaruka zo gushoza intambara muri Ukraine. Umwaka ushize Korea y'Epfo hamwe n'abatasi b'ibihugu by'uburengerazuba bagiye batangaza ko Pyongyang yohereje ibihumbi by'abasirikare mu karere ka Kursk. Icyemezo cyo kohereza ingabo cyari kigendanye n'amasezerano yo gufashanya mu bya gisirikare hagati ya Moscow na Pyongyang nkuko KCNA bivuga. Iki kinyamakuru gisubiramo ko Perezida Kim Jong avuga ko Korea ya ruguru n'Uburusiya byerekanye ubucuti n'ubuvandimwe bwabyo. Kursk yongera ko ubucuti bwashimangiwe n'amaraso buzafasha mu kwagura umubano w'ibihugu byombi. Munyamere rero dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha. Tubashimye mwese twabanye muri iki kiganiro. Mwari kumwe nanjye Alphonse Capone. Wowe uhageze bwa mbere kanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi muri ibi biganiro. Naho butaha, bye bye, hasta la vista.